वास्को बायणाच्या अवर लेडी ऑफ कॅन्डेलिया स्कुलान चोरी करताना दोग चोरांक वास्को पुलिशेन रंगे हात धरले। फाटल्या कांय दिसा सावन ह्या चोरांनी वास्कोच्या कितल्याशाच स्कुलांनी हात मारिल्लो। पुलिसांनी चोरांची गाडी जप्त केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। फाटल्या कांय दिसा सावन पुलीस ह्या चोरांच्या मार्गार आशिल्ले। हे चोर शेनवारा राती अवर लेडी स्कुलान चोरी करपाक येतले अशी माहिती पुलिशेक मेळिल्ली। ते प्रमाण पुलिशेन सापळो रचिल्लो। सच्चे प्रमाण हे चोर कोण ना ते पळोवन अवर लेडी स्कुलान वयताले तेन्नाच पुलिशेन तांकां अटक केली। Since we were aware of the robberies being taking place in the schools these days, we had upgraded our surveillance, the CCTV cameras. So it so happened that around 11 in the night I just received a notification that some movement has been detected. So immediately I checked and I saw two hooded boys inside the office. I immediately called up father, and at the same time we contacted somebody who alerted the police. I also spoke to Mr. Emmanuel, who's the LDC, and in no time they came here and the police came, and the rest is known to all of you. Entering into the premises, and immediately we told our parishioners to go and catch them over there. Okay. And immediately our parishioners for the police there, and now they are caught. But कितल्या म्हणून भितर एंटर झाले ते किती खबर? Round about what time? It will be about 11, 10 to 5 to 11, 10 to 11. Okay. ते एंटर उधर झाले क्या? उधर एंटर झाले ते. Yeah, but I think that they are trying to break. They couldn't break. Okay. Inside the office part. फाटल्या दिसांनी मुरगांव तालुक्यातल्या केशव स्मृती इन्फंट जीजस स्कूल, सेंट जीजस तसेच सेंट ब्रिजा स्कुलात चोरी जाल्ली। चोरांनी लॉकरां फोडून स्कुलांतली पेटी कॅश फारोवन व्हेल्ली। शेनवारा राती बायणाच्या अवर लेडी ऑफ कॅडेलिया स्कुलात चोरी करताना निमणे हे चोर सापडले। हे चोर मूळ कर्नाटकाचे। पुलिसांनी तांची गाडी जप्त केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। आयज जी साऊथ गोवा स्कुलांनी जी चोरी जाताली, आयज एक वास्को पुलीस हांकां एक ब्रेक जाल्ली की जे साऊथ गोवान जे स्कुलांनी चोरी जाताली, आयज आ लेडी स्कूल जे खंय तरी ते आयज फोडून गेलेले आनी आ लेडी स्कुलान आयज दोन चोर ते भितर सरलेले आनी वास्को पुलिसांनी आयज तांकां धरलेले आनी तुम्ही पळोवंक शकता ह्यो आतां जो दुसरो चोर आसा तेका ते घेवन येयल्लेले आसा। तुम्ही पहिले जे वास्को पुलीस आसा त्यांच्यानी दोन चोर जे स्कुलान आ लेडी कांदिली स्कूल आसा तितून ते गेल्लेले आणि तांकां चोरी करताना आयज लायव्ह तांकां धरलेले आसा।